assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Després d'aquesta meravella venen uns ballarins molt bons que anem a rebre amb un fort aplaudiment. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 Pensava que era dissabte. No digues excuses. Senyoreta, és que em pensava... Senyoreta, no toquin ni quarts ni hores. Si no tenim rellotge. Com que no toquen ni quarts ni hores? No sigues mal parlat. Ens roben el temps, perdem les hores. Davant del robatori del temps a l'escola d'estiu de Benlloc han vingut de ràdio de PM a retransmetre la notícia. O sea, así Carla de Princess of the Beauty en l'escola d'estiu de Benlloc en directe quan són les. Ai, va, pobrets, però si els salten les hores. Tenim l'exclusiva. Ara per ara és impossible dir l'hora amb exactitud. Queda un segon, o sea, de la muerte. Ai, pobret, les hores estan missing i el segon a soles. Ens trobem en el centre de la tragèdia. El temps s'ha acabat. Ara començarem la connexió.
Les estudiants i els estudiants ja no poden més. No volen perdre el temps i demanar-me una resposta immediata en el present per poder tindre futur. L'avui senta les bases del demà. Això ja es veia venir. Què volen les estudiants? Solució! Que li cal a l'educació pública. Futur! Ja ho senten, la pregunta és a l'aire. Els estudiants i les estudiantes busquem rellotge per aula, no perdem el temps. Ja ho senten, cada minut compta. Cal una alternativa. Rellotges de sol, rellotges d'arena. La investigació cada vegada és més seriosa, però és molt difícil per a tothom descobrir què ha passat amb el temps. Senyoreta cap d'estudi, senyoreta detectiu, tenim un sospitós. Ja em pense qui és. Sí. Cosmin, vine així. Sí, senyoreta, cap d'estudi, sí, senyoreta detectiu. Tu eres el lladre. No, jo no sóc. Deixeu això, xiquet. Tot el temps més important no cap dins d'un rellotge. I què passa amb el temps perdut? Mai hem perdut el temps en l'educació pública, l'hem invertit. Així és com hem de procurar cultivar l'educació pública i de qualitat. Música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 12 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off, then start a rock